Tamara Bošković-Tovariševa je đak generacije u Tehničkoj školi 9. maj. Priznanje za njen trud i rad stiglo je iz Belog dvora od strane prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Danas sa nama na kafi je Tamara. Dobar dan, Tamara. Reci nam kakav je to osjećaj biti najbolji među svojom generacijom? Pa veoma sam počastvovana što, kako ti kažem, mogu da nosim tu titulu i veoma sam zahvalna svima koji su videli moj trud i koji su nagradili. Poželjela bih svima da dožive taj osjećaj. Tvoj izbor za obrazovanje u srednjoj školi bila je Tehnička škola 9. maj. Koji smer si završila? Završila sam smer elektrotehničar informacionih tehnologija u 9. maju, četvorogodišnje naravno. Naš smer je Oglet, ali od prošle godine mislim da je uveden kao zvanično. Reci nam, šta je ono što ćeš pamtiti iz tih srednjoškolskih dana? Mnogi će se složiti da je to onako najlepši period u životu. Šta je tebi negde bilo najlepše? Pa svakako jeste najlepši period, ali kad bi trebalo nekako da izaberem ne bih mogla. Sve 4 godine su stvarno nešto što ću pamtiti ceo svoj život i svo to druženje i svo znanje koje smo stekli, mislim da je to nešto što će mi ostati do kraja. Što se tiče nekih vannastavnih aktivnosti, da li si bila aktivna, učestvovala u nekim takmičenjima? Da, posjećivala sam puno takmičenja iz matematike, programiranja, osnova elektrotehnike. Posjetila sam istraživačku stanicu Petnicu u 2. razredu, čime isto mogu da se pohvalim i to je stvarno jedno od najlepših iskustva u mom školovanju. Svo to i druženje, i ljudi, i znanje je nešto što stvarno treba doživjeti. Tamara, reci nam čime se to baviš u slobodno vreme, koji su tvoji hobiji? Pa nisam neka osoba koja može da se pohvali preteranim brojem hobija, ali eto, mogu da izdvojim da u slobodno vreme čitam. Veoma sam društvena osoba, volim da provodim vreme sa svojim prijateljima i avanturista sam i otprilike to je to. Sad nam reci, završila si srednju školu, koji su tvoji planovi za dalje? Šta si upisala? Pa od utorka sam zvanično student Fakulteta tehničkih nauka, smjera računarstvo i automatika. To je nekako bila moja prva želja i od prvog dana kada sam kročila u srednju školu 9. maj znala sam da ću to nastaviti. To je ono što ja volim i čime bih voljela jednog dana da se bavim. Tamara, s obzirom da živiš na selu, reci nam kakav je položaj mladih na selu po tvom mišljenju? Pa ja sam dete koje može da kaže da je veoma srećno što je odrasla na selu i svakako mislim da ovde takođe postoji veliki broj mogućnosti za mlade i svakako bi jednog dana voljela ako bi imala svoju decu da i oni odrastu ovde. Divno. A reci nam evo za kraj, koja bi bila tvoja poruka mladima? Pa želela bih svim mladima da prate svoje snove i da rade ono što vole, jer, kako kažu, kad rade ono što vole, neće to ni osjetiti. Još jedan đak generacije, još jedan ponos naše opštine, ali i šire. Tamari želimo sve najbolje, da ostvari sve svoje želje i ambicije.